Akashwani Imphal Ningthokhongjan Suni na pau pazari ahanbada maruiba pau Manipur COVID-19 ki positive case punna chamakun mari sure mioi kunthra nipa naba phaduna hospital dagi discharge tawkhre hauzik rajya sida active case marfutaruk leire Haksel amasung Yaifiyumbal Mantri L. Jayanta Kumar Singh na haire rajya sida COVID-19 laikchat sandorokpa chingnaba rajya sarkar gi maikaidagi honaba yaba hotnare Akoibagi phibam kanabagi pandamda Malyam yatai mafam singa loinana Manipur dasu hayeng World Environment Day palan tawgani Pradhan Mantri na haire Bharana Australia ga mari heina fagathanaba honari amasung Kendra na haire Leibakasda COVID-19 dagi pharakpagi chang asi chada niputare 10.8 yore Hokiba pung kun mari da anaba miyoi lising ahum sanipan mari naba fakhi Imphal ki Janin Sangasi Miyoi ahum naunu COVID-19 positive case thengnaki baga loinana Manipur COVID-19 ki positive case punna chamakun mari sure Miyoi kunthra nipan naba phaduna hospital dagi discharge tawkhre hauzik rajya sida active case marfu taruk leire naba pharakpagi chang chada kunthra matoi dasmik mari sino yore Imphal ki Janin Sangasi sample Chambri yani test tawbada miyoi ahum positive oiba thengnaki bani atopa sample chani hauzik test tawbagi thabak chathare masigi fall ngasi numidang athengmada phanglaba yai Rajya sigi oina khwaidagi yamna COVID-19 na sokaliba jila ama oiriba Churachandpurda punna miyoi kulumdoi COVID-19 positive oibagi manungda hauzik phawbada miyoi 13 naba phare jila asigi oina naba pharopagi chang asi chada 68.3 ni hauzik jila asigi active case 3 leire jila asigi positive case singi manungda sahi nifu surabi nurse ama yauri mapandigi changlakpa miyoi nattabada ahanboina positive case thengnakiba asigi matangda aikogi paumigi paudam ama Churachandpur District Hospital Isolation Ward da thabak subi nurse sahini purom suba adu COVID-19 leina pakpani Churachandpur District Hospital Isolation Ward da duty mayam se makoi gi duty hek loibada quarantine center da hek ta thambani mahaksu Grace Bible College da quarantine da leiba manungda masigi leina se khangdokpani District Hospital dagi pau phangbam tungin nurse amalaina pakpasida kana su pakhat ningai lete haire hozik mahakse Churachandpur District Hospital Isolation Ward da lei Mahaki condition su phai haire Agas Imphal gi pau gi demak Churachandpur da gi Francis Songote Thobal jila gi oina hauzik phawbada COVID-19 positive oikiba miyoi 15 gi manungda miyoi 9 naba phaduna discharge tawkhre jila asida COVID-19 dagi pharakpagi chang asi chada 53.3 yore hauzik jila asigi institutional quarantine amadi community quarantine center sing da punna miyoi lisingama chambri 58 leire Manipur gi ngamkhai sahar more da panduna leiramba migrant worker kunthra ngasi makoi gi maram Bihar da halankre migrant workers sing adu puba bus adu ngasi ADC more El Manikanta sing na lamthaki makoi na handringai mamangda screening tawbaga loinana infam thokpa chana kanglo ningthina ngakna pautak pikhi migrant workers sing adu chana thakna polam sing si yenthokki Haksel amasung Yaifiyumbal Mantri L. Jayanta Kumar Singh na haire rajya sida COVID-19 laika sandorokpa chingnaba rajya sarkar gi maikaidi hotnaba yaba hotnari Imphal gi lampel pata leiba medical directorate ki complex ngasi kamjong amasung kangpokpi jila gi CMO singda ambulance ani kusinabagi thauramda mantri na hai rajya sigi miyam na mayuk nariba kudong chadaba kaya si sarkar asina sukhangi miyam gi tangai padwa polam sing amadi dabi kaya marum phangana bu hona bada sarkar gi maikaidagi kudong chadaba kaya mayuk nari adumoinamak COVID-19 ga mari leinaba anoba samasya tholokpa adu mayuk naba ngamnaba sarkar achetpa phirep lei Mantri na hai ngasi piriba ambulance aniasi anishuba tangka kini atai jila sing da su asigumba ambulance sing pinaba thawrang tawri COVID-19 gi laitat mayuk naringai manung asida Haksel gi lamda thabak toriba miyoi singna kathokpagi wakhalon ga loinana mathau pangthokna basu Jayanta Kumar na appeal tawki leina asi mangjil thana thengnariba Haksel gi staff ki chokthaba naidraba thawdang adugi damak mangna thagatpa su phongdokki paumi sing hangba wahangi pakum amada mantri na hai Rajya sida COVID-19 ki case masing hengalagi basigi yenglaga Imphal West ki maitramda leriba Unaco School asi phamung chama leiba COVID-19 ki dedicated hospital ama onthoknaba thawrang tawri thormaduda KLHU MLA medical director amasung mari leinaba official sing saruk yakhi COVID-19 ki lockdown chathringai manung asida MLA Sri Samuel Jandai na Tamenglong District Working Journalist Union danga si tangai padana changba polam kaya marum yen thokre polam jinga dugi manungda sing hawai kilau alu amadi asathauna jingba yauri Bharat Gyan Vigyan Samiti
VGVS की National Executive Committee Member Dr. Biplab Ghosh na ngasi Senapati da migrant workers in solidarity campaign hawdokre. Campaign asigi pandamdi migrant workers in the piba yaba mating piduna makoy bo asayangam thukondana ba haibasini. VGVS Manipur na ngasi migrant worker yankai henbada ching asing ba yenthokki. Rajya Police na ngasi su lockdown amadi curfew gi niyom thugai ba miyoy Sanipan kunipan gari sahum humpuni ko konana fagat ki makoy digi fine na lupa listing yankai taret sambri yankai thian ki. Manipur Legislative Assembly Secretary ki Nomugi Tolok ki Senpam Lupa Lak Mangarom ngasi Mukhya Mantri ki COVID-19 Relief Fund dan taukre Senpam Madu ngasi Manipur Legislative Assembly ki Speaker da kusina ki Odisha ki Bhubaneswar da pangtu ki ba CIFF COVID-19 International Film Festival isingani kunda Rakesh Moirangthen na direction piba film My Mom da award ahum pirakle online ki khutang da film asida piraki ba award singa dudi second best film award Best Director Award amasung Best Actor Female Award ni tabidi ba pawasi Akaswani Imphal dagini Maliam getai mafam singaluna na Manipur da su hayeng World Environment Day palan tawgani Rajya ki Environment Climate Change Director na sinba numidasi ki palan thorom Imphal ki Kanchipur da leba Maharaj Gambir Singh Samadhi Bir Tikendrajit Park Rani Gaideliu Park Mantri Pukri da palan tawgani palan thorom asigi theme di Biodiversity haibasini Hayengi palan tharomda Mukhyamantri N Biren Singh yauna Rajya ki Mantri kayamarum salgyagani World Social Forum Manipur na su hayeng World Environment Day ki thorom Imphal East Jilla gi Irabat People's Museum Santipur Sanjinbam da pangthokani palan thorom asigi sarugam oina forum asina tha ama chumna maliam gi oina saba hengalakpa nonglei nungsit amadi ichaun amanga ta thuganba isindigi sandokpa laina miyoi kaya gi punsi mahan ki bada tingbagi maramda miyam bu bhap tanabagi booklet amadi leaflet sing saithokani National Federation of Indian Women NFIW linkat ki bagi humputare subo komon palan ngasi Imphal West, Imphal East amadi Thobal Jilla da pangthokre lockdown gi jana kanglon ngangna Imphal West ki kamong da pangthokki ba palan tharom da migrant workers sing imung manung gi nupi angang sing gi damak sarkar na hingna bagi lambi pibina ba dabi tawki baga loinana nupa nupi thong manana asuma wayel amasu santi gi kholau kaya su lauke Manipur University na lawba 2018 gi BSc BCom third semester parikya gi fall out thokle Fall University की website नत्रगा University Get Examination section दगी फंगने Manipur Institute of Technology Tagel Path Imphal National Board of Accreditation NBA दगी academic session लिसिंगनी kun माथोगी दगी ना लिसिंगनी कुनिथे कुलुम दई फावबा UG program in Civil Engineering Tier 2 की दमक accreditation फंगबा राज्य से की आहानबा technical institute ओइरे राज्य सरकार institute असी लिसिंग मचमापन मफुदानी पांड लिंखत की बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरे भारत ऑस्ट्रेलिया का मरी हेन फगरे न बहुनरी मसी लेबाक अनि की ओइना इंडो पैसिफिक लमदम अमसुंग मालेम पुंबगी ओइना यामना मरु अमने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के इहान हाना ओइना अवांग थाकी वारी सानाबदा श्री मोदी ने हाय मालियम की ओइना लाइट संदोकलिगे मनुंग असिदा लेबाक मचल मरक्ता पुनः थबक तौमिनबगी थोंग यामना मक्तंगाई फदे श्री मोदी ने हाय भारत अमसुंग ऑस्ट्रेलिया का मरी हेन चसिलहनबगी हौजिक असि चप चारबा मतमनी लेबागानी की मरुम मपांग ओइबगी मरी हेन फगदनबगी कुदोंग चाबा कयामरुम लोइबा खंबा नाइदना लेरी मांगना हाय कोविड-19 की लाइट संदोकलिगे मनुंग असि माकी सरकारदा कुदोंग चाबा म लाकपोइना लवी मांगना हाय मफम कुदिंगमक्ता चावना अवोनबा लागहनबा ngamle मसी अथुबा मतंगी मनुंगदा उबा फंगलगनी ऑस्ट्रेलिया दा कोविड-19 ना नाबा भारत मचा कया यावखिबा अद्दा नुंगाइतबा फोंदोलदुना भारत मचा सिंग अमदी मैरोइसिंगी दमक लाइचेट असिगी मनुंगदा ऑस्ट्रेलिया सरकारना पाइखलिबा थबक सिंग अदुबु थागतकी माकी वारोलदा ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री नसु लैना लाइचेट असिगी मनुंगदा मियामदा कानाहनगदबा थौदांग लौदुना लमजिंगखिबा अदुगी दमक श्री मोदीबु थागतबा फोंदोकी मांगना हाय इंडो पैसिफिक लमदमबु लम खुदिंगमक्ता चावखतबा मफम अमु ओहेनबा हाइबसी ऑस्ट्रेलिया की पांडमनी अमदी लागिबि सही खरा असिदा लमदम असिदा भारत लौरिबा थौदांग असि यामनमक मरु ओय मरगसिदा भारत अमसुंग ऑस्ट्रेलिया ना लेबाक अनिगी मरक्ता पुनः थबक तौमिनबगी पोरम सिंगसु लाउथोखरे इंडो पैसिफिक लमदम की समुद्र की लमद लेबाक अनिना तेंबांग पिनबगी अपुनबा फिरेप अमसु मखोइना लाउथोखी लुसिंगबानी ना वारी सानरबा तुंगदा याना तरेत सही तौनकी मदुगी मनुंगदा साइबर अमसुंग साइबर एनेबल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ना तेंबांग पिनबा खोनुगी पोथोक पुथोकपा तेंबांग पिनबा लेबाक अनिगी मरक्ता लॉजिस्टिक की ओइबा तेंबांग पिनबा थौरांग तौबना चिंगबा यावरी डिफेंस साइंस अमसुंग टेक्नोलॉजी की लमदा तेंबांग पिनबा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अमदी लेंगाक सासंगी तौसुदा तेंबांग पिनबा vocational education अमसुंग ट्रेनिंग अमसुंग वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट की लमदा तेंबांग पिनबगी मतंगदसु लेबाक अनिना याना से सही तौनकी लुसिंगबानी ना वारी सानरबा तुंगदा श्री मोदी ना हाय
लेबाक अनिना लम कयादा तेंबांग पिनाबा हेंगरहन बहाइना यानारे लेबाक अनिना डिजिटल इकोनॉमी साइबर सिक्योरिटी अमदी टेक्नोलॉजी की लमदा पुना थबक तौमिननबसु वारेप लौरे टेररिज्म लमदा मसिगी शांति अमदी तंगदु लेताबा फिबम अकीबा पोहले हारदुना लेबाक अनिमना मखल कुदिमुकी टेररिज्म मुकन यानिंगदबा फोंदोकी आकाशवाणी इम्फाल की पाउ ताबिरे केंद्र सरकार ने हाइरी लेबाक कोविड-19 दगी फरकपगी चांग चादा 93.8 यौरे लेना असगी फरकप मीगी मसिंग लाख अमा लिसिंग मरी चाम तरे सूरे हौकिबा पुंग कुन मरीदा अनाबा मियो लिसिंग अहुम चनिपान मरी नाबा फकी हक्सेल अमक्स येफुबाल मंत्रालय ना हाई हौकिबा पुंग कुन मरीदा कोविड-19 की अनौबा केस लिसिंग मापन चहुम मरी लाखिबगा लोइनना लेबाक कोविड-19 ना नाबा मीगी मसिंग लाख अनि लिसिंग तरा तरुक चमापन तरामापन सूरे हौकिबा पुंग कुन मरीदा लेबाक सिनबा थुंगबदा लेना असगी मियोय चनि हुमफु सिकी मसिगा लोइनना कोविड-19 दगी सिकिबा मीगी मसिंग लिसिंग तरुक हुमबुद्रा मंगा सूरे सिबगी चांग असी चादा 2.9 सिनोनी दिल्ली सरकार ना हाइरी हौकिबा पुंग कुन मरीदा दिल्ली दा नोवेल कोरोना वायरस की अनौबा केस लिसिंग अमा चंगा तराहुमदे कंफर्म तौकिबगा लोइनना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मीगी मसिंग लिसिंग कुलहुमदोय 795 सूरे हौजिक फावबदा दिल्ली दा कोविड-19 नारंबा मियोय लिसिंग मापन चंगा निफुनिथोय नाबा फगरे सरदुदा नाबा फगबगी चांग असी चादा 9.35 ओइकी हौकिबा पुंग कुन मरीदा अनाबा चनी मरफुद्रा मापन नाबा फकी अदुगा मियो यांगै सिकिबगा लोइनना लेबाकी कोनोंदो कोविड-19 दगी सिकिबा मीगी मसिंग 7 सूरे उड़ीसा दा हौकिबा पुंग कुन मरीदा मियोय मरफुद्रा पॉजिटिव ओइकिबगा लोइनना राज्यदुदा कोविड-19 की अपुनबा केस मसिंग लिसिंग अनि चामब्री हुमबुद्रा निपान सूरे मियोय लिसिंग अमा चामब्री तरुक नाबा फकीबा अमदी मियोय तरेना सिकिबगा लोइनना राज्यदुदा कोविड-19 की एक्टिव केस लिसिंग अमा सुमना यांखै हुमदोय लेरी असम यावना अवांग नोंबुकी राज्य सिंह कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा लेप्तने हेंगलकली असम द कोविड-19 नारंब मियो कुनमापन नेगेटिव ओइरकपदगी हॉस्पिटल दगी डिस्चार्ज तौखरे मसिगा लोइनना राज्य द कोविड-19 नाबदगी फकीबा मीगी अपुनबा मसिंग चामब्री निफुनिथोय सूरे हौजिक राज्य द कोविड-19 की अपुनबा एक्टिव केस मसिंग लिसिंग अमा चामब्री कुन्निपान सूरे त्रिपुरा दंगारां खक्तदा मी चाम यांखै मात्र कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे मसि राज्य द हौजिक फावबगी ओइना नोंगमदा मसिंग ख्वाइदगी यामने हेंगतपनी मसी थारगा राज्यदुदा पॉजिटिव केस 792 सूरे मसिगी मनुंगदा चामब्री 95 ना एक्टिव केसनी चाम 103 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखरे राज्यदुगी TIDC अमसुंग वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना हपानिया एग्जिबिशन हॉल दा मिशन मोटा कोविड केयर सेंटर हांगदोखरे मसिदा फमुंग चामब्री लेगनी मेघालय मपानदगी हलक्पा मियोय अहुम अमसुंग ngara कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनबदी हौजिक फावबदा पॉजिटिव ओइबा मी मसिंग 35 सूरे मेघालय कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा 38 लेबदा 39 नाबा फकरे अमना लेखिद्रे अरुणाचल प्रदेश ngara कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मी 10 थेंगनरे मखु पुमनमक मपानदगी हलक्पा ngakतनी मखोय सिंगदुगी मनुंगदा मापलना चंगलांग जिला दगिनी अमना ईटानगर दगिनी मखोय थारगा राज्यदुदा नोवेल कोरोना वायरस ना हलबा मी 95 सूरे हौजिक मी अमा नाबा फकीबदगी एक्टिव केस 53 लेरी नागालैंड मी मापन गरांग कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपदगी राज्यदुदा पॉजिटिव केस 59 सूरे हक्सेल अमसुंग याइफजुंबाल मंत्री SP फॉर्म ना हाई मखोय सिंग अदु ममांग थागी कुनिथोयदा श्रामिकी अखनबा रेल गाड़ी मदा चेन्नई दगी हलकपनी पॉजिटिव केस सिंग सिगी मनुंग दिमापुर जिला द 53 कोहिमा दा 33 अमसुंग तुयनसांग दा मंगानी नागालैंड के जिला 9 ददी पॉजिटिव केस अमत थेंगद्री मेजोराम द कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मसिंग 13 सूरे मसिगी मनुंग दा 13 एक्टिव नि मरगसिदा खा थंग मेजोराम की लोंगतलाई जिला की एडमिनिस्ट्रेशन राज्य द कोविड-19 पॉजिटिव हिंगलकपदगी जिला अदु सिनबा तुंगना टोटल शटडाउन थमखरे हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हंदा मणिपुर द कोविड-19 की पॉजिटिव केस पुन्ना 140 सूरे मियोय 95 नाबा फदुना हॉस्पिटल दगी डिस्चार्ज तौखरे हौजिक राज्य असिदा एक्टिव केस 43 लेरी हक्सेल अमसुंग याइफजुंबाल मंत्री एलजेंद्र कुमार सिंह ना हाइरी राज्य असिदा कोविड-19 लाइसत संदोरकपा चिंगनबा राज्य सरकार की माइकैदगी होनबा याबो होनरी अकोइबगी फिबम कन्नबगी पांदमना मालेम यतै मफम सिंगा लोइनना मणिपुर दसु हयेंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पालन तौगनी प्रधानमंत्री ना हाइरी भारत ना ऑस्ट्रेलिया गा मरी हेना फगरना बोहनरी अमसुंग केंद्र ना हाइरी लेबाक कोविड-19 दगी फरकपगी चांग असी चादा 93.8 यौरे हौकिबा पुंग 10 अनाबा मियोय 3,394 नाबा फकी पाउलुजरे।